bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, kalau belum tidur sih? Apaan lagi yang lo pikirin sih? Cewek udah punya. Gue lagi bingung, Del. Gimana caranya supaya gue senengin sama keluarga cewek gue? Alah, itu mah gampang, Mon. Lo harus bisa ngambil hati orang tua tuh cewek. Paling enggak, ambil hati bapaknya. Kalau bapaknya udah nurut sama lo, anaknya bakal nunut sama lo. Caranya gimana, Del? Ya lo cari tahu bapaknya seneng apa. Kalau seneng catur, ya lo main catur. Kalau bapaknya seneng badminton, lo main badminton. Kalau bapaknya seneng nyuruh-nyuruh, ya lo nurutin. Keluarga cewek gue tuh orang kaya, Del. Nanti kalau dia minta macam-macam, gue nggak bisa nurutin. Bingung gue. Alah, nggak bakalan, Mon. Mereka minta macam-macam. Mereka udah paham muka lo, penampilan lo, urat lo. Kan gue harus punya persediaan, Del. Itu mah gampang diatur, Mon. Lu yakin sama ide lo? Yakin. Nah, buktinya aja lo sekarang nggak punya cewek. Sekarang aja gue nggak punya cewek. Dulu cewek gue banyak, Mon. Sejak berteman sama lo, cewek-cewek mundur satu persatu, Mon. Tapi bener lu yakin sama ide lo? Ya yakin. Udah tidur ya, kenapa sih? Ya supaya gue yakin gue tidurnya, Del. Del, lihat rambut gue. Oke nggak? Rambut gue ada model spike, kayak anak muda zaman sekarang. Kalau menurut gue sih, Mon, rambut lo kayak ikan pari. Melebar di samping. Sirik aja lo. Baju gue gimana? Lo nggak ngap, Mon, pakai baju double gitu? Kok ngap? Nanti kan lo naik bis, panas, keringetan. Di rumah cewek gue ada AC-nya. Nanti kalau kedinginan, bengek gue kumat, kan malu-maluin. Mon, gak usah bengek lo kumat, lo udah malu-maluin. Del, gue bingung sama lo. Nggak dandan, tapi lu ganteng ya. Mon, terus terang aja, butuh berapa buat ongkos? Gak usah muji-muji segala lah. Lo kalau buat ongkos ngapain gue puji-puji lo? Ini lebih dari ongkos, Del. Buat apaan lagi sih? Sesuai saran lu semalam. Buat ngambil hati orang tua pacar gue. Maksud lo? Ya nanti kalau dia minta macam-macam, gue nggak punya persediaan. Pe, Kok cepet sih? Nggak cukup, Del. Orang tua pacar gue kan orang kaya. Seleranya tinggi. 200. Buletin aja, Del, 500. Jadi gue minta-minta lagi sama lo. Gue mendingan bayar DP motor, Mon, daripada ngasih pinjem lo. Lagian lo nggak ada syukurnya banget sih hidup. Nih, 300 dah. Nyesel gue ngasih saran semalam. Lagian, belum tentu tuh orang tua cewek minta-minta sama lo. Ya, buat jaga-jaga, Del. Iya, palingan lo udah suruh jaga ini, jaga itu. Angkat ini, angkat itu, bersihin ini, bersihin itu. Gak usah pakai baju rapi-rapi, makanya ntar juga kotor, kena air. Pusing gue ngomong sama lo. Mendingan gue buru-buru. Apaan lagi sih? Salim, Emang apaan sih salim-salim? ntar gue ambil lagi tuh duit. Kesel gue.